Rom eistat tayo. Ter katay katar yamailmen. Kumail kasamo aranasamen me poson duwach o ter akamay kiyong dame pain matamataw. Mie akay saulang kimchungala song koros sang ni ar poson. A akay mie meluwach nanar poson. Mekinchungaleche wanchuke. Mekinchungale song koros enter kawe mekinchungaleche wanchuke. O mekinchungaleche wanchuke enter katay kata mekinchungale song koros. Pokoch kachin kupurteren ki i. Is kawe poka en katay kata en emen lutu. En lutu woche so masche me ban kupure ma ban poita teso. Eri ban poita puek kauno me kachin manaman en sawaseta pue en poita. Akay saulang kinuyak meran me kasampal sang ran cheikan. Opil akay kinuyak meran koros tua peneche. Emenemen en pain kosanetinan kapete tame pung o itawen. Mekin kasampal kiran sang ran cheikan kinuya mech sang nie waun kauno. O mekin chungale sang koros kinuya sang ni waun kauno. Pue ekin kasapal kalangan kiyong coach kisin chungal ako. Ap mesocha kin chungale sangan kisin chungal kay epil kinuya mech sang ni waun kauno o epil kasapal kalangan on coach. Pues soche emen kichail kin memor kiche pain i. O pil soche emen kichail kin mekila pain i. Pweni achail kin memor eri. Kichail kin memor pueki kauno. O ni achail kin mela eri. Kichail kin mela pueki kauno. Eri ni meur te ni mela sabol men kauno kichail. Po Christ pola o yasata po en wiyala kaunapen mememur o memelar akan. Eri, kumail. Tama karata kumail kin katay kita riyamay saulangkan. O pil kumail chaykan. Tama karata kumail kin kaweki riyamay saulangkan. Pagkachail koros pan umon silangin coach. Pagkachail en pakatikta re. Papuk sarawi masani. Kauna kachin masani. Nintuan ngay coach yeyas. Aranas korrespan kalapukiti moy. Olo korrespan kateta mangay yey coach. Eri emenemen kachail utan pan wekong coach tuan pain i. Kater katipakalakala riyommen. Eri kachail chokatisang achail kin katikata mechekan. Apuyach me kumailan huya. Kumail ter huya me coach meria mail saulang men pantipakalakal ki tapupukitiyong nantib. Ay miniminiyong achail count sises kin karayang ye iyan esa mesocho man me coach miye mesamin. Ap ma memen kin lemeleme me coach mesamin. Eri me cocho samin larre. Makumail kin kansenswatiya tarya mail saulang pueki amail chungala me coach. Eri mech wewe makumail solar wawait kilimpak. Kumail ter maitong me coach makumail kin chungale en kawela aramasamen me Christ kachin poklar. Kumail kanayeng po mekan makumail wiyaki me mau etepawiya me coach swat ren aramas chikan. Po wain coach socha mimi ni kisin chungal tenim me coach. Po mimi ni pung o pepol o peren mengen sarawi kin kachkito. Eri, memen mekin papa Christ ni song pukach, i me coach kin kachin kupur perenki, o ekin kan la pan aramas akan. Eri, kichail utan pan ngongki anso koras mekan mekin karayang kichail pepol, o bilkin kakelakay kichail ta. Kumail ter kawela tame coach kachin wiyatar pueki kisin chungalakan.
Kecail kak chungala kisin chungal koros. Ap me sapung chungala me koch me pan kare yung riamay saulang en puputiyong nantib. Eri, yech me mawan, ter chungala utuk the wine, the uyata me koch me pan kare yung riamay saulang en puputiyong nantib. Eri, kumail kolokolche nan kapetamail amail poson ni me pukach mon silangin koch. Met pay aramas me nan kapete sochokin pepem me esapung ni kin uya me koch me pain I pem me pung. Ap ma epei kasal kitame pan chingole, koch pan kachin katei kata. Pwe wiwuya kan socha chepsang poson. Posong koros me sochokin chepsang poson ye tip.